kita samperin yuk, kita panggil yuk. Bang, mari dah. Ini bang, halo. Iya Halo bang. po. Bang, astagfirullahaladzim. Kenapa lo bang? Tuh mata kenapa? Iya nih po, gara-gara udah 3 kali puasa 3 kali lebaran, Aing kagak pulang-pulang ngibing terus po. Makanya Aing ngantuk bener dah ini. Lah emang apa kagak pulang-pulang bang? Lah bini Aing po ngerang-rang mulu minta dibeliin daster baru po. Ya ampun, perkara daster doang ngibing sampai kagak pulang-pulang pan. Daster harganya cuman paling mahal 35.000 bang. Iya po, habis minta daster sama minta handphone baru po yang bisa tiktokan itu po. Aing mah pusing dah po, mendingan Aing kagak balik dah. No kan? Sampai tangannya jatuh bang. Ini bang, tangannya copot bang. Ya Allah, saking kecapean nih bang kayaknya ngibing terus. Ini bagaimana urusannya nih tangannya nih? Iya po, biarin dah. Emang Aing lagi pegel-pegel. Biarin deh, copotin dulu. Ampun bang. Ya ampun teman-teman. Nih, abang ini semangat banget nih jogetnya. Udah kagak pulang-pulang, tangannya copot, tetep aja masih ngibing. Salut aja nih. Ya udah bang, kalau gitu abang joget aja dah buat teman-teman YouTube aja nih bang ya. Ayo videoin sekalian nih. Nih teman-teman, nih si abang nih, lihat, sampai tangannya copot begini, masih pengen joget terus teman-teman. Buat kita semua, buat pecinta ondel-ondel, tepuk tangan buat abang Sapi nih namanya, kita lupa belum kenalan. Nah, Oh iya, joget gopur, terus Po. bang. Sip dah, yang asoy, yang cihuy. Aduh, kasihan bener sih sebenarnya. Cuman ya udah dah, kalau emang masih pengen joget, muter-muter terus bang. Lah, kenapa tuh jatuh ondel-ondelnya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tolongin, bangunin. Kasihan bener nih si abang. Ya Allah, bang, udah nape? Udah jatuh, udah kagak usah joget lagi, pulang aja ya. Pulang bang, udah istirahat. No, rambutnya sampai pada rontok begono bang. Ya Allah deh.